Dobro večer, poštovani gledalci. Vi pratite Sportski puls, moje ime je Danijel Vuksanović. Ostanite sa nama narednih nekoliko minuta jer slijede najvažnije informacije. Inter je uspio da se plasira u polufinale Kupa Italije poslije pobjede na Torinu rezultatom 2:1. Ova utakmica nije mogla da se odigra na stadionu Giuseppe Meazza jer je u petak na programu otvaranje zimskih olimpijskih igara. Zbog toga je Inter kao domaćin ovaj meč protiv Torina odigrao na stadionu u Monci. Trener Nerazzurra je malo promiješao sastav za ovaj meč i to mu se isplatilo već u prvom poluvremenu. Andrzej Joan Bonik je u 35. minutu poslije odličnog centar šuta glavom loptu zakucao u mrežu. Inter je duplirao svoju prednost u 48. minutu. Andrij Diouf je dobio loptu 16-teraca, potom je šutirao po sredini gola i bio precizan. Ovo je novi gol u kratkom periodu za Inter jer je prethodno pogodio na utakmici Lige šampiona protiv Borussije Dortmund u Njemačkoj. Torino je poslije drugog kola morao da otvori karte i baci u napad i da pokuša nekako da stigne do prednosti Intera. Hrvatski fudbaler Sandro Kulenović uspio je da u 57. minutu smanji prednost Intera i tako unese dramu u finiš ovog duela. I došao je Torino do gola, ali on je ubrzo bio poništen zbog ofsajda u kojem se našao Matteo Prati. Inter je tako uspio da se plasira u drugo polufinale Kupa Italije za redom gdje će čekati boljeg iz duela Napolija i Koma. A fudbaleri Manchester Citya plasirali su se u finale Lige Kupa Engleske duplom pobjedom nad Newcastlom. Nakon trijumfa 2:0 na sjeveru Engleske u revanšu na Etihadu bilo je 3:1 u korist izabranika Pepa Guardiole. Ako su se svrake nadale nečemu u ovom revanšu, onda im je te snove srušio Omar Marmoush ranim golom već u 7. minutu. Isti igrač u 29. povisio na 2:0 da bi ukupnim 5:0 građanima donio Tinaji Reinders iz kontre u 32. minutu. Već tada je prednost domaćina bila prevelika pa samo u ostalom poluvremenu gledali samo puko odrađivanje posla. Istina, vidjeli smo u 62. minutu fenomenalan solo prodor i gol Lange koji je bio utješan za Newcastle, ali kao najsvjetlija tačka ovog susreta. U velikom finalu na Wembleyu City će igrati protiv Arsenala koji je u dvomeču polufinala savladao Chelsea također sa 2 pobjede 3:2 i 1:0. A fudbaleri Stuttgarta pobjedom 3:0 protiv Kiela ostvarili su plasman u polufinale Kupa Njemačke. Iako se radi u kupu utakmici, trener Stefan Hansen je od starta izveo najjači sastav koji je uspio da ostvari zacrtani cilj. Odbrana ekipa Kiela, koja je od prošle godine takmičila se u Bundesligi, uspio da nadmudri Denis Undav u 56. minutu igre. Poslije prekida sa lijeve strane lopta je došla do Njemca koji je uspio da ubaci loptu u mrežu, a domaći su se poslije ovog gola bunili kod glavnog sudije jer su smatrali da je Undav napravio faul na čuvarom mreže Kiela, ali gol Stuttgarta je ostao. Švabe nisu nešto previše napadali poslije gola, a Fjerih je iskoristio što su gotovo svi igrači Kiela otišli u napad, pa je poslije jedne kontre u 90. minutu otklonio sve dileme oko pobjednika meča. Ni tu nije bio kraj golovima na ovom meču. U drugom minutu nadoknade Demirović nije bio sebičan pa je dodao loptu do Karazora koji je na kraju zatresao mrežu. Stuttgart je tako druga ekipa poslije Bayer Leverkusena koja se plasirala u polufinale Kupa Njemačke. Veliki šok viđen je u Bolonji u posljednjem susretu 26. kola košarkaške Evrolige, pošto je Fenjeraš Asvel napravio ogromno iznenađenje i savladao Virtus rezultatom 80-70. Tim Duška Ivanovića ovim porazom dodatno je zakomplikovao situaciju u borbi za play-in jer sada ozbiljno zaostaje za ekipama koje drže poziciju u top 10. Virtus je ostao na učinku 12-14 dok je Asvel pobjedom pobjegao na samog dna i sada želi začelje sa Efesom na skorom 7-19. Ovakav rasplet posebno odgovara Crvenoj zvijezdi koja je nakon trijumfa nad Hapoelom učvrstila svoje mjesto među 10 najboljih. Beograđani su na skoru 16-10 i imaju veliku prednost u odnosu na Milano, prvi tim ispod crte od 3 pobjede, a uz to imaju bolji međusobni skor, pa ta razlika praktično djeluje još veća. Junak Asvela bio je nekadašnji košarkaš Partizana Brian Angola koji je u crnom-bijelom ostavio dubok trag, ali u francuskom timu igrao u sjajnoj formi. Meč je završio sa 15 pobjeda, 6 skokova i 5 asistencija uz indeks 20, a posebno je bio siguran u završnici kada je prelomio duel. Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Glenn Watson sa 19 poena i 5 asistencija, dok je NDI dodao 16 i 8 skokova. Na drugoj strani Carson Edwards ubacio je 20 poena, a Diarra 10. Na parketu su poslije pauze zbog povrede vratio i Alen Smailagić koji je upisao 4 poena, 1 skok i 2 asistencije. U narednom kolu Asvel će ugostiti Armani dok Virtus očekuje gostovanje Olympiakosu. A košarkaši Minnesota pobjedili su kao gosti Toronto sa 128-126.
Bila je evo četvrta pobjeda Tekšana nad aktualnim prvakom ove sezone u 5 međusobnih utakmica ove sezone. Pursi su, podsjetimo, potukli Thundere u polufinalu Kupa NBA u Las Vegasu te 3 puta u okviru regularnog dijela sezone. Wembanyama i družina definitivno ne leže lideru šampionata. Doduše, ovog puta Oklahoma igrala značajno oslabljena, gotovo desetkovana bez kompletne udarne petorke, pored povreda Seju Gilgeousa, Aleksandra Dorta, Harštajna i Četa Holmgena, kao i Aleksa Caruza. Jasno je od tuda da su Sparsi protiv ovakvog protivnika imali lak posao. Keldon Johnson sa 25 poena i Victor Wembanyama sa 22 i 14 skokova bili su najzaslužniji za 34. pobjedu trenutno drugoplasiranog tima zapadne konferencije. De'Aaron Fox je upisao 15 poena i 10 asistencija. Oklahoma i dalje poprilično sigurna u prvoj poziciji zapada sa učinkom 40-12. U poraženom sastavu prednjačila je trojka Jalen Williams, Kenrich Williams i Aaron Wiggins, koji su zajedno postigli 69 poena, od toga 36 na poluvremenu. U ostalim utakmicama NBA lige New York je savladao Denver posle produžetaka 134-127 uz novi triple-double Nikole Jokića. Houston je izgubio od Bostona 114-93, poslije produžetaka Milwaukee je savladao New Orleans 141-137, San Antonio Oklahoma 116-106, Minnesota Sacramento 129-125 i Los Angeles Clippersi su izgubili od Clevelanda 124-91. Poštovani gledalci, pratili ste Sportski puls. Moje ime je Danijel Vuksanović i ja vas pozivam da ostanete uz radio televiziju Puls Brčkom. Vidimo se sutra u istom terminu, a do tada prijatno večer i živi zdravi.